Predsjednik Brazila Lula da Silva domaćin je predstavnicima 11 glavnih zemalja u razvoju. Već smo čuli da zemlje BRICS-a obuhvataju gotovo polovinu svetske populacije i 40% BDP-a planete i predstavlja sada vidljivo uspešnu grupaciju zemalja koje imaju mesto za stolom moćnih u upravljanju globalnim razvojem. Saradnja u mnogim oblastima diže se na viši nivo. Ističe se multilateralizam kao bedem odbrane nekadašnjeg unipolarnog sveta. A naravno jači glas i bolje zastupanje ekonomija u razvoju i dalje cilj zemalja BRICS-a. Gost jutra na RT, Bojan Torbica, narodni poslanik iz Pokreta socijalista Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Najbrže razvijajuće zemlje u razvoju davno su uvidele da zajednički usklađenim delovanjem jedino mogu da postignu uticaj koji je potreban za ostvarenje zajedničkih razvojnih interesa. I šta se promenilo sada u tom smislu u okviru BRICS-a poslednjih nekoliko godina? Promenilo se mnogo toga. Svaki put, evo vidimo i ove godine summit, svaki put je sve više država. I to važnih država u okviru BRICS-a. Znači, sada smo dobili jednu Indoneziju, zemlju koja je najveća u jugoistočnoj Aziji, zemlja koja broji 300 miliona stanovnika. Znači, povećava se broj zemalja koje su zainteresovani, povećava se broj članica zemalja i uveden je status država partnera. Znači, radi se na strukturi te organizacije koja je izuzetno bitna upravo za posticanje multipolarnosti u svetu, upravo za širenje tog prava na razvoj, prava na samostalno odlučivanje kako će jedna država, kako će jedan narod privredno, politički, ekonomski da se razvija. Znate kako, ovo je šansa zemljama u razvoju da imaju pravo na svoju slobodnu i sopstvenu budućnost. Ovo je jedina šansa gde smo do pre, deceniju, 15 godina maksimalno imali jedan unipolarni svet gde je jedna država, jedna sila, jedna organizacija ili eventualno 2, 3 odlučivale od sudbini celog sveta. To više nije tako sa nastankom BRICS-a. BRICS je svakim danom, kao što vidimo, sve jači, sve stabilniji, sve bolje organizovan, tako da to stvarno pruža šansu mnogim državama sveta i zato imamo sad i priču ovih preko 30 država zainteresovanih. Ja se nadam da će i Srbija uskoro biti jedna od tih država koje će skupiti dovoljno, smelosti da javno objavi da smo zainteresovani. Ako ne, možda u prvom trenutku za punopravno članstvo, a ona da budemo zemlja partner BRICS-u. Jeste, samo što nije poenta, ne može se pristupiti BRICS-u samo zato što neko to želi. I to smo imali prilike da vidimo. BRICS je od samog svog osnivanja imao veoma jasne i konkretne uslove koje je neophodno ispuniti ne biste li postali član. I naravno o tome se razmatralo dugo, da li su ispunjeni svi kriterijumi i tako dalje. Tako da se veoma pažljivo biraju zemlje koje će biti primljene. Ne možete samo reći ja želim da uđem i da budete. Zato što suštinski, ajde sad kad ste već to pomenuli, koliko BRICS ne gleda na intenzitet, odnosno na broj zemalja koji okuplja, koliko na kvalitet i samu poentu onog osnivačkog u BRICS-u. Ali ima i jedna stvar koju ljudi iz BRICS-a, mislim da je to upravo Sergej Lavrov napomenuo, geopolitički značaj. Srbija je branila upravo 90-ih kada smo mi, Srbi, jedini u svetu imali tu hrabrost ili jedni od retkih država i naroda u svetu da dignemo glavu pred unipolarnim svetom i da ginemo, da branimo ovu multipolarnost. I ljudi iz BRICS-a ih sada govore u sve to jedan od najvažnijih faktora geopolitički položaj i naravno prošlost neodređene države, šta je to što je doprinelo tim dešavanjima u svetu. Mislim da je Srbija tu u jednom velikom plusu naspram ostalih država, ali ima onaj stvar. Čekajte, u kom smislu, samo kad kažete mi smo ustali, čekajte, samo morate da mi kažete. Kad kažete mi smo ustali da branimo multipolarnost, u kom smislu smo mi branili multipolarnost? 90. godina kada smo se suprotstavili vladavini iz jednog centra. 90. godina, moramo priznati, kada su najveće države i narodi ćutali i savijale glavu pred NATO paktom i Amerikom. Tada je srpski narod jedan bio od retkih koji je imao hrabrosti da se suprotstavi NATO paktu, da brani svoj suverenitet. Kada su mnogi ćutali, oni najveći koje su sada s ove strane i kada nisu imali ni smelosti ni hrabrosti. To je nešto drugo. Nije to baš multipolarnost i branjenje toga u tom smislu. Taj
to je plamen slobodarstva u svetu među slobodnim narodima. Mnogi su tada veliki i moćni, koji u tom trenutku nisu bili moćni kao danas, ćutali, savijali i okretali glavu od toga. Srpski narod i država su tada stali na branik prava svih naroda. Dobro, ali kažem vam, nije to... I mi smo bili jedna od prvih žrtava. Jasno, jeste. Nije to poenta. Hoću ja sad da dođem na vaš teren. Ali kao što vidimo, jako je velik problem malih zemalja u uključenju u BRICS. U ovom trenutku ulaze velike zemlje čije ekonomije mogu da doprinesu, čije ekonomije mogu da izraže, ali upravo zato kažem, Srbija treba da počne pristupanje, počne razgovore, počne da vidimo da za početak budemo država partner, da dočekamo i da budemo među prvim zemljama kada krene krug malih zemalja, krenut će u jednom trenutku da prilazi i da se učlanjuju u BRICS, da budemo tu. Jer verujte, ako ove velike zemlje, velike privrede, veliki narodi, velike države imaju interes, pa imamo i mi mali. Ako jedna država, ne znam, poput Egipta sastoji nešto miliona stanovnika i ima interes da bude tu, pa ima i Srbija sa 6 i nešto, jer to je izuzetno veliko tržište, kako se zove, koje može da bude budućnost Srbije, srpske privrede, srpske ekonomije, srpske, pogotovo poljoprivrede, tržište koje može da prihvati robu sa našeg tržišta u izvozu, tako da mislim da moramo da se polako okrećemo, da jednostavno vidimo BRICS i ima mogućnost u nekom realnom i doglednom periodu da se proširuje, za razliku od Evropske unije, za koju vidimo već decenijama je zatvorena, stalno idu neka obećanja. Ali čekajte, samo sekund jedan. Znači, nemojte porediti BRICS sa Evropskom unijom, to su potpuno dva različita formata i uopšte oblika i ujedinjenja u tom smislu. Dakle, nećemo praviti greške kao laici. BRICS je jedno, Evropska unija je potpuno nešto drugo. Najbrže rastuće ekonomije sveta, znamo zašto se tih 2000 i tih 2600 su se udružili i tako dalje. Njima je bio, to nisu male zemlje, to su velike zemlje. Zemlje koje nisu bile razvijene, koje su bile na niskom stupnju, ali su za jako kratak vremenski period dospele, što svojim radom, što ovim udruživanjem, na to da su najbrže rastuće ekonomije sveta i jesu na neki način postavile temelje i sve ono što je usledilo nakon toga. Jači, bitniji glas u međunarodnim institucijama, to je nešto što od samog početka stoji u osnovi osnivanja BRICS-a. Dakle, to je ono što je njihova borba, koja i dalje traje. Iako sam MMF daje procene o tome koliko su zemlje članice BRICS-a u toj zajednici, u toj diplomatskoj platformi uopšte postale ovo što jesu, da zauzimaju pola stanovnika planete, trećinu kopna i 40 maltene posto BDP-a čitave zemlje. I 40% poljoprivrede proizvodnju. Dakle, i ako sve te cifre čak iznosi MMF, a ne sam BRICS, ajde da kažemo sa druge strane, iako je to jasno i Sjedinjenim državama s druge strane, pa sad kako neki mediji navode, Trump koji na neki način, sad mu se to ne sviđa, objavljuje maltene... Povećanje carina državama. Povećanje carina, to je već urađeno maltene, ali ulazi u borbu na neki način prema tim zemljama. Šta je to tačno i ko to tačno ne vidi značaj zemalja članica BRICS-a za te jače, snažnije glasove i učešće pravednije u međunarodnim institucijama? Znate kako, jednostavno Zapad i dalje smatra da će ostati dominantan i da ovaj globalni jug nema pravo na svoje organizovanje, nema pravo za svoju zaštitu, nema pravo da bude samostalan i da samostalno odlučuje. Ali upravo sada dobijemo snagu i upravo se ovih juče i danas raspravlja na samitu BRICS-a u Rio de Janeiro o budućnosti Međunarodnog monetarnog fonda. Šta je to što ove zemlje, ove rastuće privrede će u budućnosti zahtevati, koje će biti pravo odlučivanja i glasanja u Međunarodnom monetarnom fondu, jer da budemo iskreni, dominacija zapadnih zemalja kroz Međunarodni monetarni fond je nanijela mnogo zla velikom broju država u razvoju širom sveta. I sada dobijamo tu snagu, to je to što govori, dobijamo snagu koja može da se suprotstavi. Kako međunarodnim finansijskim institucijama dobijamo snagu koja će upravo naterati te međunarodne finansijske institucije koje su bile
pod utjecajem Zapada u budućem periodu vode neku drugačiju politiku ili će formirati svoje institucije koje će biti pandam tim institucijama i tako smo dobili i novu razvojnu banku koju formira BRICS, koja naravno postepeno se razvija, postepeno radi. U ovom trenutku radi sa državama BRICS-a i državama koje su zemlje partneri sa njima, ali počinje, ništa ne može da se dešava preko noći, ali ono što je za Srbiju, ono što je za veliki broj zemalja u razvoju širom sveta bitno je da je proces krenuo i bitno je, kao što vidimo, da proces ne može biti zaustavljen. I samo jedna stvar, kad kažete da se suprotstavi tim međunarodnim institucijama, poenta samog BRICS-a i svih zemalja članica nije suprotstavljanje. I tu mnogi greše. Nije nego formiranje nekih paralelnih institucija koje će njima omogućiti na njihov način. To je ono kada se priča i poredi se sa G7, sa G20. I mnogo puta će mnogi zagovornici, odnosno kritičari BRICS-a reći, eto, oni su pandan, suprotstavljeni deo globalnog juga tim i tim institucijama Zapada. Međutim, ne. Sam BRICS u svom i osnivačkom aktu, između ostalog, i to se stalno pominje na godišnjim samitima, ne, mi nismo suprotstavljena strana, mi smo samo na neki način kontrateža nečemu. Mi nismo dobili adekvatnu pomoć, mi nismo imali adekvatan glas, vredni jesmo da budemo podjednako zastupljeni. Nažalost nismo, ali zato smo mi napravili neku svoju kontratežu i tako se i ujedinili i samim tim nastale i paralelne institucije, između ostalog. Sada, koji je položaj zemalja BRICS-a u postojećim globalno uspostavljenim multilateralnim, ali i regionalnim strukturama? Znate kako, naravno, kroz BRICS dominiraju dve najveće u ovom trenutku snage, to su Rusija i Kina, ali sve ostale zemlje pronalaze svoje mjesto i ono što je bitno. BRICS, kao što smo vidjeli na samitu u Kazanju i sada u Rio de Janeiro, znači nije organizacija poput upravo tih zapadnih globalističkih organizacija gdje se mora izaći sa jednim stavom, gdje jedna snaga dominira. Evo i sada ste vidjeli, postoje mnoge teme o kojima se razgovara, teme o kojima se u ovom trenutku ne postoji jedinstven stav, ali to i jeste ono da svaka članica ima pravo na svoje mišljenje, da svaka članica ima pravo da iznese svoje mišljenje i uglavnom se na kraju nađe zajednički konsenzus, što i jeste cilj. Pa niko ne želi da mi imamo dve organizacije, dve suprotstavljene strane, gdje će u jednoj bilo, ne znam, dominirati Amerika, u drugoj bilo to Rusija, Kina, Indija, nema veze. Znači, mi i želimo one snage koje podržavaju kako u Srbiji, tako širom sveta stvaranje BRICS-a i želimo da se napravi jedna organizacija gdje će se čuti glas kako onih najvećih, najjačih poput Kine i Rusije, tako i onih najmanjih zemalja koje su partneri, zemalja koje ih podržavaju. Pa evo i na nekim prethodnim samitima jeste podjednaki glasovi između ostalog. I ne možemo mi, znači, dominaciju, tako da smatramo da položaj i značaj zemalja koji ulaze u BRICS sve jače kako u regionu, tako i u svetu i da će svakim danom, svakom godinom taj položaj biti bitniji kako te ekonomije budu jače. To jeste najbitnije, da te ekonomije jačaju, da šire utjecaj u svetu i da u nekom budućem periodu okupe što veći mogući broj zemalja i naravno da se članstvo BRICS-a otvori napokon i za male zemlje kojima bi BRICS mogao da pomogne u nekom budućem ekonomskom i privrednom razvoju i da se napokon osamostane. Da, većina svetske populacije nije adekvatno predstavljena u ključnim globalnim institucijama. To je zaključio ove godine na samitu indijski premijer Modi i nije prvi put. Naravno da se ove reči ponavljaju se iz godine u godinu. Nekako se radi na tome, usporeno, do duše, ali se radi. Koliko se centar globalne poslovne aktivnosti pomera ka tržištima u razvoju? Apsolutno. To je između ostalog i predsjednik Putin naglasio i ove godine u obraćanju. Htjeli ili ne da priznamo, to je primjetno po svetskoj ekonomiji da se centri finansijski moći, trgovine i svega prenose na tržišta zemalja u razvoju. To su jednostavno zemlje koje su u privrednoj i ekonomskoj ekspanziji, zemlje koje imaju veći privredni rast, a nažalost, ja kažem, svojim slepilom zemlje Zapada su jednostavno misle da su dovoljno dominantne, okrenulo se sa nekim drugim stvarima, nekoj drugoj politici. Niti Evropska unija, niti zemlje Evrope nisu ono što su bile pre 2-3 decenije, kako u političkom, tako u ekonomskom i privrednom smislu. I još jedna stvar koja mnogo uticala na
na to pomeranje jeste Zapad više nema jeftine energente koje može da njihovu privredu drži konkurentnom u svetu. Sad ti energenti jesu uticali jako puno na sva ova dešavanja posljednjih godina. Međutim, usvojena je deklaracija, i to da kažemo, ovogodišnjeg samita koji svake godine se usvaja, naravno, deklaracija sa određenim tačkama. Ove godine, meni barem, jako zanimljiva stvar, jedna od tačaka, jeste težnja da se nastavi, odnosno to je započeto, ali da se konačno oformi ta BRICS berza žita. Ali ne samo žita, već da se na to sve dodaju i vremenom poljoprivredni proizvodi. Mene samo zanima, ta berza, šta će značiti u globalnom smislu svetskog tržišta žitom, ali i poljoprivrednih proizvoda s obzirom na broj zemalja koji se okuplja? Jasno, kao što sam pre nekoliko minuta napomenuo, a to je izuzetno bitno i postoji velika mogućnost zato što zemlje BRICS-a drže preko 40% poljoprivredne proizvodnje u svetu. Ta berza žita će značiti da će moći da se kontrolišu cene žita i da će, za razliku od onoga što već decenijama pričamo, borba protiv gladi u svetu, a koju ne radimo. Jer Zapadu je postala mnogo bitnija trka u naoružanju, trka u nekim drugim stvarima, nego ono što smo propagirali, ako se sećamo, pre nekoliko decenija dok su postojali nesvrstani na našu sreću i sreću one bivše Jugoslavije i dobrog dela sveta, kada se stvarno postojale organizacije koje su se brinule i borile protiv gladi u svetu, Zapad je to posljednjih decenija komercijalizovao i više pravio reklamu. Sada se stvara snaga koja će moći, koja se iskreno nadam zalaže da se suprotstavi gladi u svetu, da će preko toga moći da se utiče i da se pomogne zemljama koje se jednostavno, pa strašno je da u 21. veku postoje zemlje koje se bore protiv gladi svog stanovništva. Postoje ljudi koji danas, kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, umiru od gladi u svetu. Upravo to i jeste borba, to i jeste cilj te berze, da više nemamo ili da značajno smanjimo i pružimo šansu. I onda vidimo šta se desilo, koji je cinizam. Sećate se onih prekad usvojenih ciljeva Ujedinjenih nacija, ciljeva do 2030. Pa odjedanput se seti smo da to ne može da bude 30. nego 2050. Ali su planovi i ciljevi bili iskorenjivanje gladi, siromaštva, između ostalog do 2030. godine. To su bile zvanične projekcije. I na kraju šta imamo? Da te zemlje koje su nekada bile gladne i koje su se nekada borile sa glađu, ove najbrže rastuće, između ostalog, jedine obraćaju pažnju na te zemlje koje jesu maltene na istom kontinentu sa njima. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost ovoga jutra. Pozivam. U Crnoj Gori poslanik Demokratske narodne partije